Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublay phi baro kini kilong ki khubor bamda kasngi ka khandai trik risau kalong ka badan kambha ha ka history jong ka puli doctor ha Meghalaya hadin balapli pait ba ya ka Shillong Medical College halaumali Shillong kani gari ka college pli doctor ka baning kong e ha ka chilla ka balapli da ka jing pelai lama ha ka jing elang ka bakerpang balapelong ha ka dei ka jaka Chief Secretary ke Jilla u Dr. Shakil Ahmed IAS ula penher ya kelama ban penbena ya ke jingple pait ba jong ka college. Kani kalong kesengi ke bedap da ke jingmen mar ke jing shakmen ha ki pait ba. Na mar kalong ke jing job ka bahe jong ka tunat ka koit ke khya ha Meghalaya. Ha kani kesnem ke Shillong Medical College kala pediang ya san phongut ki samla puli doctor ki bedai na ki lai Jilla khasi jantia bargaru. Kadba prasid apan rong ha ka Central Pool na gijilla ba pher jongkari India. Ka Shillong Medical College kadon ha ka yungrim jong ka Pasture Institute laumali ka badai ka jaka kabla long mensha tangkum ka jaka ai jing hikai. Batrei kam ki doctor hapo ka sarkar jilla. Lapan kalano ya ka te ka jaka shaka college puli doctor ka bapura. Ka Dr. Nicola Carissa Lingdo yang rai ka long ka director ka bening kong e jong ka Shillong Medical College kadba u Dr. W Sutunga ushim ya ka kam sab din jong ka college ha ka jingpran jong ka director ka Dr. Nicola Carissa Lingdo yang rai kala ong ba ka jingple ya ka Shillong Medical College kadai ka benta ka bakongsan ha ka linti ban kentiu ya ka puli doctor ba ka jing sumar ha Meghalaya kalapan pauru ika jing shania bakane ka college kanlong kalenti ban penklanya ka sapuli jong ki samla puli ha ka jilla bat ban kentiu ya ka rukam sumar pat ba hapo north east baro gawe My family name put the आग लगने से आपका सर्टिफिकेट bangi yo ya kanika lat pan sedang ya kanika college Pasture Institute shwa menshwa kalong tangka research lab tangba menta nadu menta la bun snem kila envision ya kanika jimbut man yo ya medical college menta la bun snem hendrai kalong kapa sultanat ba menta snem kila ala pan stang but jimbut jangan di medical college kelai ketika flag bagi wa learn heal and inspire kata kadika motto jongi kumka Shillong Medical College manganget ba menta bagi layo san pongut ki students ikasi ban jantia bat garo ni dan sapu argut bat ki all India seats ki non proudly di nakini ki seats barakot ji kelawan sastang ar ki all India kota tempat shim admission nai tangma hado menta ki students ki belawan ru ki ngau tenat ki ngau jo but akarmen ba kan ka college kanangnya chaprak but nyele hi ka bangila kum ka college bangin yalam ya ki breu jungi especially ki breu na Meghalaya bentang layo sapu angut extra ki doctors mo papi mbaong mensua ka kota ka tentang kado politely jadi mentang layo sa san po ti
Smokman ya kata as the first director yang ka Shillong Medical College ngayo ya ketika kabu ang sementa bad mga lead ya ketika institute Mexico field project tumbaong no di menplayo sa wala do maswai minister ko maswai lao a brownfield project kalong ba bunsin isdang naki barim ang ipin tumay bad suki ni augment ya ka mangidon ang ipin long ipin pa shu tang ba in the long run inang happy ban stang ya ka greenfield project but in stang mentang istang sampo tip hadin sistem arsnam nila bastang sa sispa mentang ka jinge ka bun ba idang don kijing duna tang ba banya to hoge pi ibun kumka institute indon sibun ki kijing duna hanre nilai le kat bala ban nilai persang kat bala ban penbiang especially na bentaki students na ki staff hamtam le ki students ki hostel ki ngila ban bhalu idon ki blocks ba ki manhakan ni ba ni chna block we ketay we shila inang penbahas so atli block but ki warden klasa lang mati and we are trying our level best ke kabam ke indon problem ke indon problem ilong laki silukop kala don lupa ka di kapasya institute but para ka ki facility bon kila don lupa ka civil hospital kala don lupa ki departments kaganistas ka don lupa ki departments kami pants ka don lupa ka psychiatry department ila biang bang syo bang idula tamang inang bon gijing kindiat consort sa nisita ba tamang biang gi students man biang gi faculty kindiat consort tamba inang yan le ka pala man dak ya kata ka faculty ni ko labon anatomy physiology baru kan dan operating departments baru ko kilada menta haka ki professor kitang duna tamba lanam don professor akiway departments kinang lamas nang di associate at di assistant professors kilada bulu senior residents kilada bulu di nang ta ki tutors bin lado ay professor hiway at naman ba jinjar banyo professor na mapi recruitment rules kalau mentafi pa finlong professor pihapan pedap shoy ka senior residency nang ta so ka assistant professorship then associate then you become a professor kasi report di mangi yung biology mentani pa tama ando bawan ka medical college pa de kibun kibansa silang professor di kerban ba yo man pendap kita ki wake ba ayo ila yale man pa di ba ang buri siya ba kumangaru atre siya ba tingalawan pinta and ngan sa ya kanika college and ngad ba bon kiwe ru kibakwa wan kinwat niya try assistant professor Abu Sangut di Belaom in service doctor di Abu Sangut di associate professor ngidon kam Akungut kila ka state kila don Takrangut di senior resident ni kidon dewan man hakawe ke department tinggal don hatu Abu Sangut di demonstrator ki tutor ni la don halai ngut di dan maximum almost 99% kini di in service doctor di bat halai ngut ki professors dalam ki tentang ke medical college let's say ni faculty betul lokum ki guest faculty umur kaya kita kam faculty untuk mereka labian kalabya ada itu no eh advice ke NMC ke lumah permission oh ningkong do kapit ya ka faculty ka NMC National Medical Council kapit ningkong ya ka faculty lara don faculty kinumay ka letter of permission namabngiya ka letter of permission it means nilapya for the second year Ladon ki faculty ka third year ni ladon ki third year liki labon ki in house nang ta ki don ki professors balawan ki surgeons head of department of anesthesia ladon head of department of surgery medicine pediatrics ladon maduna ka family ay kang dining maybe ang kibe ladon do dan bakit ka ortho lang all set ini habis yes we are sort of all set ila yeah very kapala man pagya and we are yes ready we are set
Kelano ka pun sedang pada kelas 6 tadi. Sa kelas bentang mod bentang kadisni di ngile kini flag hoisting naman ba? Kadai as per the NMC norms, pan sedang ya foundation course. Ini don kam ETS pan pendep ya foundation course. Mangidon ke mentor-mentee program, ngidon ki ethics, attitude ethics and communication. Manginikai ki students. And then we have doctor-patient relationship. Ni haban hikai. Kita ki bon ki kinja mangi haban mentor ki students. Kalau ka foundation course, pan suto ya ki what it means to be a doctor. Mandali ki ko ya ki Indian medical graduate. I am we call them Indian medical graduate. According to the NMC. And ni yale man pendap ya kata ka foundation course kani kata as much as possible ni ko amat sedang the last counselling kadai kan ki stray counselling kini provide kin pendap ka arusan tarik jong October tang bangi we are trying to start the course, the first MBBS course by the 14th of October. Lada kasi isda. Yeah, people want people ask that. No, we don't need to cover up. Because the mentang kita sudah pakai counselling, kita nyo tapi there's no problem. We will make up. It's a 1 year course. Ini lama pendek ya course. Sekolahnya kamu anggap kisi sementara ni. Akan urus. Shillong Medical College. Jelas pagi tu sementara kerana yang sadar full. Hangi pun tu allocate kisi. The same way. Kajo. Timpai ka jongi ru kaya kamjo. Ni I option ni students. Boni we want to come to Shillong Medical College. Nando bas dangi nga so tanat baban ong pipa ni do na sit. Bon lawan. Bon giwanem yang iko Shillong Medical College ni lalu dan sit. No? Ibon ikna jungi kiba long and you don't do ki kani kalong opportunity te ki brio jongi ru mangi kibam la ban pulis sabar kalet kawan ka jinja man ticket man let pulis sabar shanong way bot so man long for the first time ki meet na ye ki smoke kenja ki reshani pada ki bon ki bawan wa ni ban shong yang nyim le shi ngin shong me han ki bon Kamu kopi structure ka fair kamu di sebar kami. Oh kabun kajing fair kabun tamba of course mentaki centralized governments lele ki almost ni long hi kumjo ni ay compare ki fee structure na Punjab na tampo Assam na and then from Agartala and then RIMS it's almost the same kalau kumjo ka fee structure kalau kumjo guna kerja ni so sini stay tambah Kalau gini kan sign board. Hoi, ya bansai maka kidai nagi state kota ti. Para ko kiwana state kota. All the 42 of them. Iha bansai na kabon. So, hindi tang masay na kabon, but naman bagi don hang ni, it is good for us. Lasa ki pass nang ni, kinyo chance man le PG ru. Ti naman ba mentang nim jo chance man le PG lana nim yo ka kota. Jadi kami mentang kalawan medical college kibrio jongi kinyo postgraduate kota ru. And then kanang kyo shusho ya ka jongi ke the healthcare system jongi ke. Nomor katum ke NMC ru ka ai ka press release ba kino ki medical college ki batumai ini pun ke Shillong Medical College nilala ban sedang postgraduate in all the 21 departments di for each department nila ban sedang PG armut ini la dang ya long prepared ni kren ba sorkar ni le singit pan ka jingbet ni sedang lagi PG ru probably next year. Mungkin ini kisip ai ni existing doctor begini. Yang kasih kan long ni ba naki arngut away kan sa state away kan sa central all India kata kan ikut nom ng NMC Tama kanang bon kisip pada dang yo ke ni dang yo kabukit. Ini di department ki bala long ready naki ako department nila don hadu ako di department bala long full ki professor ladon ki associate ladon ki senior resident ki assistant professor dan ni nila la ban sa PG